muvuga ngo amen. Haleluya. Muri benshi ariko mufite amajwi make. Muri benshi ariko mufite amajwi make yo kwikiriza. Tuzamura amaboko kandi. Haleluya. Haleluya. Tugiye kubyina umukunga w'iminota 15. Namampeza Moses iminota 3 iyegereza abantu. Twama twumuvuga butumwa wa mbere. Ndaregeye muri gahunda ucyo ko ndumva ncyaya mugiyo. Kweli. Upanzeza ima. Ucurange akompanyama na base biteye ubwo. Tuzamura amaboko. Haleluya. Haleluya. Turishimye kuko Paul bize. Yari yarabuze hano Turabyina. Twabanye mu giterane atubera umugisha kaya force. None mu ya force wahagarikiye. Turakora yaratashe. Turakora igitangaza. Ujya mukunga wose twasize imbarara. Uri hano. 3, 4, 8, 10. Curanga sha. Kamaro wa Bwana kishuka nitaimba kama Daudi we. Kamaro
curanga. Curanga.
nijoro twari kumwe na Nabi n'uyu wacu turanezerwa aho twari turi noneho dusigarana ikibazo kimwe turavuga atari ko turatarama kubera mandamano ariko tukumva we twari mu mwuka ana amategeko ya Kenya kandi gasa amategeko gusa yanditse mu gitabo muri katiba yabo Moses aratubwira ngo zanga bikunda ngo turatarama nama ntegama avuga ngo zanga bikunda umunezero twatandukanyemo turi kumwe nawe hagomba kugira igihinduka nicaye hariya bozana nawe arasubira arahanyatsa inshuti yaje mani gumugisha umutima wari waje kera ngo nkoreshe fundraising y'abavuga butumwa ariko y'abavuga butumwa ariko kera ndaretse kubera impamvu z'umutekano wa Moses Moses yambujije Hallelujah. haleluya Ripa de lavo. buri ibyo umuntu abamo ibyo umuntu arya nari babwiye twasirimba igisirima nk'iki twadusirimba undi turangiza tuzobimbwa nta muntu warya umuceri ngo narukaruka ibirayi twasirimbira Imana ngo turangiza tuzobiba ibintu tutabayemo nubwo isi yo kwifuza ko tubiba ariko ntituzoba ikindi kintu tutari cyo twakoreye tituzoririmbira Imana ngo uyu mwana w'umukobwa watuzamuye ngo narangiza ngo future yiwe ngabe ikindi kintu gitandukanye n'ico gatute president wacu wa yafuze tituzosirimbira Imana kuko uzuhimbaza Yesu ngo uzobimbwa ngo abakuru bawe na bene wanyu bazavuga ngo urugabire yabaye ikindi kitarico kuko intego yacu turayizi tuba tuyitumbera tukayirasa batiri Imana igumugisha pa love you so much igisimba ni cyiza muzamwumva igisimba ni iki kintu cyiza kwisi nk'igisimba ifaranga si nziza ayo makuru kanayimpa abana nubwo tubakunda tubona urukundo dukunda abana iyo bari ngo twakundaga Imana barurenze abana barakomeye ariko igisirimba iyo baba basirimba sinza nibuka ko ifu yashize sinza nibuka ko gaze yashize sinza nibuka ko abana babirukanye kuri sinza ningendera gusa muri Karuyenge ngaho Imana mbabarire kubera ko ni inshuti yanje yahagarikiye nubwo umwanya wagiye garuka patiri minota 2 gwino sha kadonaze gwino ushatse ukazi nonti turasirimbana duherukanye Buganda muyobozi ngwino nawe president wacu abayumbe wahana arimo yagiye sinzi yo yagiye ngwino no twega twatugendera muri highway ariko mwari mugango nawe ngo amaze gusaza bashize mwakompanye mani sawa aho tugiye gusirimba apana bijya abantu basigaye biterera bagasa n'abarwayi ba diabete ngurarusha mugabanye kurya ibi ni bibe byo guhimbaza Imana ibintu byo makubizibwa mukazana ibituza mugabanye muri abasore tugeze mu kinyejana cyo gusirimbira Imana ngaho papa
Mwicare. Karibu kiongozi Nabii Moise kwegereza abantu. Tumukomere amashi. Halo, asante sana rakoze. Imana ibaheze umugisha abavuye kuramya no guhimbaza. Yesu abagirire neza. Abayobozi ba gahunda Imana ibaheze umugisha kubw'umwanya muduhaye. N'uw'agaciro cyane turawuzirikana. Tuvuge ngo amena. Noneho muze kugabanya ibyuma